sa articulator we na be hiti dua ni mu e na ono so e de kokopem ya kese e kokofa se bebre de bae me no ka se de driver no no twi cement car no de ono watro na no wonse do e na mienu omo aka de sisi a me no ka se omo condition mu aye dempa as omo da Apam hospital e wo Cape Coast so for yentie police impeni truck kese ba ko tata afa scraps na nyu na adwena e be say si kwam ho ne say si kwam no say driver na amfa reflectors bia ensi ho and show indicate say car na say nti na no pay so no na sa man diesel kese ya walo cement fit akwade e be say akonkran ono so eba tata ni free Cape Coast na eba nti ono asi asikwam ho na man diesel no so fit akwade ba nti no odim odimrika the time the new boss say we know it's not emotional ijina ho no na elite so obo break no na o de coffee to na cement ni edoso na we sukuta load ni ntino ono driver no de emia no ma owo amromu ha na ni mate ni ka no ho no ono na so ye na adwese nko obehwi si na accident ni science no ne suru se de ODPA ba ne from no nti ye call na ne from no aka ho ba driver de no awu nti ono na ye bo modi yi ne ntem na mandezo na say sikwemo na ne driver no so hyase se o two starter no abese nti no so pemye no car no be fa na se nti ono so awu na just driver no de owe ne mum ni mate no awu na mandezo no okuta straps no so driver no so opra e wanwu tinipa mienu na ye don bese call ye don ambulance bese call Apam hospital na ba ko de oye nyame dia ye nam kwa so a ye nto ebu ase na afi so no wo say driver wo kwa wo hwe no wo se ni nyina yetimi ahwehwehwe senka ye na ka odi indicator bi si kwa mu ha nka me fan se ka driver ne ba no ko behu se bibia se wo nanim ba we hwi ni wo nti ohun se ka no ko nti time na ni ba no se na aye too late nti yama modern say mirikatuo ne wrongful overtaking da bia the police for no bo edawro say yanto yabo ase na isan ema no yama modern na yanka say to yabo ase a isan no no Akoma FM. That is a very serious nkomo Ojania on Facebook page Akoma 87.9 FM and I don't pay that is the serious issue ye de hon nkomo but me worry and I don't pay the continuous problem said the bia and then accident see or accident see and cars right now o share said ye kai esia na nipa ewom 2 ba ko de aniti APA and anase car no aka emia no a che so hye mu ho and that is a serious situation continuously the last time you didn't come on now kopatase na car say na ye gya no ho and o hwe ye kwan so mia do be brea cars this you and this na ya cars akese back and forth obi ani ho a otu anamon no aye hu bibi enti anopay minimum potamu but a lot of conditions that ye bisa say e die na ye nyina betwen now watch this car speed I know day any baby or the baba share and all the issues cement gumu any nipa tu wash one kwan wash one abusan for na bia ni akasa ni account someone ni ayededa ni asore petre sam ni asore ko and nobody appears to be working on it obi ani ho a otu anamon aka bibia e wo ho and yenya obia obisa senti all these accidents near aircon near airbani nyina no edi anamon ana yetu enti utie commander no the fire officer na sama o was overspeeding a truck kese ba ko tata afa scraps na nyu na adwena ebesa isi kwam ho ne sesi kwam no say driver na amfa reflectors bia ensi ho and show indicate say car na say nti na no pay so no na sa man diesel kese ya walo cement fit akwade ebese akonkran ono so eba na say tata ni free
kepo so na eba nti ono asi kwam na mandizo no so fita kwade ba nti no odim odimrika the time na ni boss say we no it's not emotional igina ho no na elite nti obo break no na odi coffee to na cement ni edoso na we sukuta load ni nti no ono driver no de emia no ma owo amno mu ha na ni mate anania na oka no passenger oka no ho no ono na so ye na adwese nko obehwi si na accident ni si enti no ne suru se de odi pa ba ne form no enti ye call na ne form no aka ho ba driver de no wawu enti ono na ye bo modi yi ne ntem na mandizo na say sikwemo na ne driver no so hyase se o two starter no abese enti no so pem ye no car no ebe fa na se enti ono so wawu na just a driver no the owe le mum ni mate no enwu na mandizo no okuta scratch no so driver no so opra ewanwu tinipa mienu na ye don bese call ye don ambulance bese call apam hospital na ba ko de oye nyame dia ye nam kwa so a ye nto ebu ase na afen so no nshisha ewo se driver ukwa uhwe no ewo se ni nyina yetimi ahwehwehwe senka ye na ka odi indicator bi si kwa mu ha nka me fan se ka driver ne ba nko behu se bibia se wonanim ba we hwi ni wo nti ohun se ka no ko nti time na ni ba no se na aye too late nti yama modern say mirikatuo ne me overtaking da bia no police for no bo edawro say yanto yabo ase na isan me portable. For last 2 weeks any edin komo ewo atonsu car driver say gina ewo kwan ho okọ hospital anim ho police for military for betu wo nyina free ho you need to